دم خوش گهدار و تماشاوان نژاد برنامه روژاوا ایرو دل گلبانه. جناب هفته دنیونر سروک آمریکایی بو سوریه جیمز جفری د کنگرس آمریکا ده لسر روژاوای کردستانی د چرچوبه حرم اولاد پروژه فرهاند. پیکانین آهیزین توجهی دورخستنا یه پگش حرم اوله اگر دوریه این هفبار لگل ترکیه ده دور حرم اولاده چند جخالین گرنگ این بی پروژه نه. هر وهذا آسان نابنتویی ده به انسیاتیو فرانسه و پیشگیری هیزندن نابنتویی دست پیشخریک نزدیکاهی تبلر کرد روژاوای کردستانی تیدان. ایرو هات راگهاندن کو ترکیه نونری آن کسل ترکیه و ده اپوزیسیون سوریه ده حواز عکی درسی نورد که اگر آبیجیب مترسیال سر اولیا ترکیه بنافت که. هر وها هات راگهاندن کو پیوندین حوالگرید نبینا ترکیه و سوریه در رودانه وان جارنگرن این روژاوی ام درگل اندام کمیته پیوندین درویه انجمن اجتماعی کرد سوریه آن کس ابراهیم برو جستودیا میانا بندی بگرن دست و بنرخی. سلاف که ابراهیم بریارا درسی نور کرنا حواز عقید نونری و دسته بلند دانستاندنان یا اپوزیسیون سوریه ده جد ترکیه هم شواد نرخینن گلو اویک پیامه که جانا کسو سیاست ها نکسره. سپاس کاک جمال براستی جمع خابینی یعنی ترکیه ریندا کاک حواس درباس ببه پشتی کاری ویل هنولاتن دن هبون ویزا ترکیه ندانی و دوان روژه داوید جی دست دانین سر مالباتاوی که وان کوچبر بکن درخن جهندره ترکیه بکینن کاک حواس افجی مخابنیه براستی دولت وقت ترکیه کارکی ولوش بوی نارینکی سیاسی یان او دستینه نجاره کی جی گلک خلق جو اپوزیسیون سوری افتش بوان را درباس بویه آنها ام وک انا کسیجی وک دسته دانستندنی جی ام کارکی لسر دکن گه ام دکاربن و هنکی چاره سری که جر ببینن جبر کاک حواس گلک پست دستی ویدنه کار دکه اندامکی چالاک جه خوده ام بهوینی کاربن چاره سر بکن تاوی که ام دزانن آنها وان روژا ده روش نباش یعنی درباس کرنا ویج زحمته و اوی زاروکی ویجی بکن جه گوله به. که ابراهیم ترکیه اگر درسینور کرنا بريز حواز عقيد بمترسي سر أوليات تركيا بنافت كجلو حواز عقيد مترسية كل سر تركيا يان سياستها أنا كسب برانبري تركيا كو أنا كسد دمين داويد أو سياستها غوري ودبي تركيا بوخ مترسيد بينا براستي جي يعني ج بشتي دما درباس كرنا عفريني ده هناكي تيكلين أنا كسل قل تركيا ضعيف بونك تيد هي پرجارا د دانستندنا د گلک گازن چهبونه جبو نرینه انا کسی لسر عفرینه یانجی انا کسی لهمبر ترکیه تشتن خواستنه انو روش عفرینه تشتی گدبه و اف چکداری د عفرینه د چقاس خرابی و کشتن و گرتن و تالان کرن و تعریب کرن و اف مسائلانه ده هن جارنا نرازی بونک چه دبه لی ده هر حالی دانستندن بردوام بو یعنی ترکیه وقت دولتکی جیران و دولتکی مهم ده دوره ده ام داخواز کن او تهکلی و او دانستندن بردوام بکه جبر جغرافیا هر تشتک یعنی دناو ترکیه ده و دناو هرما کردستان سوریه ده به جغرافیک هفبش و گریدایی اف نامه یعنی در حق کاک حواس ده ام بهوینه یعنی چاره سر به نبه نامه جبوی کاری انا کسا گل درو وقت ترکیه دولتک دریک سر اوروپا و دانستندنه ما یعنی پر دیپلماسیا دنیای وقتی گت استانبول رودنه وقت همه دنیای کار د بازار استانبول د ببینه یان ل انقره ببینه
گرنگترین سفراء ولات دنیای جبو روشا سوری لترکیا رو دنین و ترکیا بخوشی وکی ما گوت دولتکی گتوی تکلین گلکی باش پیر هبن دروشا سوری توایی ده و دروشا کردی سوری ده. کیک ابراهیم هر وهاد ناب هفته تا هاتر آگاهاند کو دزگاه هوالگریا ترکی سروک دزگاه هوالگریا ترکی میته حکام فیدان او لگل برپرسیارین سوریه هفدیتم پیکانینه گلو ترکیه ده پیوندیا خو لگل سوریه ده دکوی خطک دنده نزیکاهی لگل سوریه تی کرنها اف گریدای بازارین دناف ترکیا و روسیا تین کرن دناف ترکیا و امریکا تین کرن یعنی دما گهنکی ناخوکی دناف ترکیا و امریکا ده پرد بن بگومان ترکیا و روسیا نزدیک هفدود بن روسیا جی هشکرت بیجه یعنی جبوی اتفاق ادنا بیگ بی دوی تکلیین مباشر هبن یکسر هبن دناف حردو دولتاده ترکیا جی راست هن خال او دناف براوی و امریکا ده پیک هاتنش بو دورا آرام لی هین همو خاله وی بسری نبونه دبگ کیجان کلی که ده بسری نبجی جبولو جی بگومان ریک وکیلی هی بروسیا ره گت پیش روزی دو وقت پروژه روسی بمشه بگومان ترکیه و سوریا دوی یکسر دیتنا بکن نه تنی لسر مستوى مخابراتی تنی لسر مستوى سیاسی بلند دولتی مدیا ترکیه ده هات براگاندن گو سروک سوری بشاره سدس نشان کریه کو گرد برجوندیا سوریه ده به او آماده لگل رجب طیب اردوان سروکماری ترکیه جی هبودو ببینن نزیکاهی کی وساکک ابراهیم دنا بینا ترکیه و سوریه ده کو اگر اگو او یک پیک ورژین حال سر عرده تیدیتن چه باندورا خودکالی لروجابای کردستانی بکه وکی انکسه و دوی بابتی ده بیورایا و چیه؟ تکلیه ناف دولتین و ین دولت بخوب خانه لی بگومان هگر یعنی لگوری و پروژه روسی نزیک بونه کی ترکی سوری چه ببه نتنی تأثیره کی لسر روجاوای کردستانی که لسر کردستان سوریه دکی لسر حمی خلق سوری دکی و لسر حمی اپوزیسیون سوری دکی لی لگوری دانستندن می ناف دولتی ده دوی دمه ده يعني تركيا باش دزانه امريكا ودولة اوروبي بكيماني جروجهلاتي فرات وي درنك هبن وي رژيما سوري نكار بدرباسي وي دفري بنجبر جواندية تركيا قانها لسر خطا نزيك بونا برژيما سوريا يعني بكاربي کیک ابراهیم نها او نزدیک احیا کودنا بین ترکیه و سوریه ده تیکرن وکی برهمه کی بریا روسیه ایران یانجی پروسه آستانه جی تیدیتن کن او آلی دخوازن برای کی درست بکن و ترکیه و سوریه نزدیک هبودو ببن گلو پرسا کرد یا گو روسیا دست پیکی ده هنکی زیده ترخو نزیکاهید کرد لاواز ناکی دوی برای ده دست کردنا پرسا کرد آنها یعنی نرینا روسی جبو پرسا کرد نرینا کی نخرابه تاوی گد دست پیکی ده جولو گلکی باشتر بو زلالتر بو لی ده هر دیتنا که ده بروسیاره لسر مستوى وزير الدرفة يعني جيجري وزير الدرفة يعني روسيا بهورك چارەسەری سیاسی سووری د پێک نایەکی دۆزا کورد نەیە چارەسەرکردن لێ ئەو نەڕین جودانە یعنی نەڕینێک ژەئالیکی دە ئەم بینن گوهرتنێکی ji سووری تەڤایر divê û ev rejîm karibe yani guhertinekî divê rejîmê çê bibe û sîstemekî demokrat ji bo Sûriya bêdanî mafê milletê Kurd jî di Sûriya çareser bibe. Rusya nerîna wê dibîne ge ev rejîma heyî dikare danûstendinê bike û bi hev re çareserî bibe em wê nebehwerin
يعني 8 سال شر في رژیم نکاری بو نجبو کردا جبو حمو ملت سوری تنازل کی بکه کار به نزیک بونه که لچار سریک سیاسی بکه و جبوی کردا تنی قنه ده برچار سریا سیاسی گر ام پوزیونا سوریه yani li ser erdêjî bigirne destan niha li gel Rûsyayê operasyonekî ku ew beramberî Idlibê rêve dibin heye bi rêveberên Sûriyeyê dibêjin piştî ku me pirsa Idlibê çareser kir armanca me rojhilatî Firatê ye divê em rojhilata Firatê jî kontrola xwe pêk bînin. Hek İbrahîm hûn bawer dikin ku rejîma Sûriyê di rewşa ku tê jiyandin de bikaribe باوایەکی سەربازی ئێریشی ڕۆژهڵاتی فراتی ڕۆژاوای کوردستانی بکە؟ نا ئەنا ئەف گرێدایê bi hebûna Amerîkarê û karێkê li hember Eyranê têkirin. Yani rejîma Sûrî bê Eyran bê Rûsya nikare gavekî bavêje û bi taybet di rojhilatê Firat de îro Ewropa û Amerîka heye. Amerîka jî dayê xuya kirin divê dema nêzik de wê dernekeve ji vê deverê ji bo wilo jî derfetekê ji bo Kurda em dikaribin di vê rewşa gihîn Amerîka ji ber ti garantî jî tune ge Amerîka bi salê dirêj bimîne yan ji Ewropa bi salê dirêj li deverê bimîne di vê rewşa ge aniha hebûna Amerîka û Ewropiya li hember Eyranê di Sûrî de û li herêmê tevdî heye rejîma Sûrî nikare derbasî rojhilatê Firat bibe û wilo jî derfetekê ge Kurd karibin çareserîkê ji bo doza Kurdî di vê dema han de waqeek çê bibe ge di pêşerojê de em karibin jê fêde bikin. Heger ev derfet here dibe yani rewş vegere wek berî 2011. Sekna Amerîkayê beramberî Rojavayê Kurdistanê. James Jeffrey di nav hefteyê de di Kongresa Amerîkî de projeya xwe girêdayî rojhilatî Firatî pêşkêşî Kongres kir Kek İbrahîm. Di vê projeyê de tê destnîşankirin YPG dê di herêma Ewle de tune be. Tirkiye li gel Tirkiye dikarin hin dewriyên hevbar jî pêk bînin lê ewleyiya herêmê jî dê ji aliyê hêzên xwe cihî be pêk were. Gelo wekî enekese hûn agahdarî van projeyên Amerîka ne û nêzîkahiya we girêdayî vê projeya Amerîka çi ye? Em berdewam Amerîkaya dibînin û Jeffrey li hewlêrê jî hat dîtin û li Washington bi xwe jî berî demek nêzik yanî me Jeffrey dît. Proja Amerîkî bi Tirkiye re ji 5 xala pêk tê 3 xala de li hev kirine hêzê YPG yan jî Qesedê li ser sînor tune bin Tirkiye û Amerîka hebûnek wanî hevbeş li deverê hebe û ev devera han çek jî tê tune bin lê wekî rêveberiya vê deverê bike û kwîraya vê deverê çi qasê ev hîn nehatî li hevkirin. Yani ême wek enekesê projeyekî me heye me bi Amerîkiya û bi hemû welatên Ewropî û bi opozisyona Sûrî re bi destaya danûstendinê re bi îtilafê re bi Tirkiye re yani ev devera han tev de devera aramî behs dibe deverekî Kurdiyê kwîraya wê 5 kilometr be yan 25 kilometr be yan 30 kilometr be tev de deverekî bi piraniya xwe Kurdiyê divê Kurd yê serekebin îdara vê deverê bikin û enekese bi hebûna xwe yî siyasî bi hebûna xwe yî çekdarî hebûnek wê xurt di deverê de hebe tecrüba Efrînê qet dubare nebe tecrübekî faşilê em vêna ji Amerîka jî dibêjin em ji Ewropa jî dibêjin em ji Tirkiye jî dibêjin em ji dostê xwe ji opozisyonê jî dibêjin divê tecrüba Efrînê li vê devera rojhilatî Firat deverê Kurdî dubare nebe em wek enekese
هەبوونەکی مەی خورد ئیدارا vê deverê hebe bêguman ew proje ne girêdayî be ne kese tenê ve gê aramî di deverê çê bibe rêveberîk nû bi rengekî dîmokratî her kes ne ne kese tenê her Kurdek tê di beşdar be her Erebekî deverê tê di beşdar be her Xristiyanekî deverê tê di beşdar be û ew devera han bimîne heta gi çareserî ji tevayê Sûrî re nêzîkahiya van hêzan çibûye ji vê projê re Amerîkiyan hêzên din got we li gel wan ev proje qise kirî ya opozisyonî ya Tirkiyeyê ev em dikarin bêjin em û opozisyon yek nerîn di vê de lê dinarin destaya danûstendinê em yek nerînê li vê projeyê dinarin û li cem Amerîka li cem Fransa li cem Almanya li cem Brîtanya ev nerînekî baş e lê ew çawa wî li ser erdê tenfîz bibe ew bibe ji ber meselê hêzê eskerî li gorî hevkirina Tirkiye û Amerîka gi hêzê eskerî tin hebin tenê polîs hebin yanî yêparastinê hebin ew hebin hêzekî eskerî xurt tin hebe ew rengaya hîn li ser nehatî li hevkirin lê bêguman meselê îdarî de yanî wê rêveberîk nû ji deverê hebe ji hemû xelkên deverê û ev erêkirina hemû aliyên navdewletî li ser heye destpêşxeriya Fransayê kek İbrahîm ku Fransa destpêşxeriyek dest pê kir bi birêveberiya xweser tevdem peyê de û eneke sere ew destpêşxerî niha di çi astê de ye ger tu me agahdar bike belê yanî Fransa û hin welatê din ji demekê de dixwazin yanî nêzîkayîkê bikin danûstendinekî çê bikin di nav enekese û peyê de de yan jî di nav mesede de aniha yanî tu gav nehatine avêtin yanî tenê hin dîtin çêbûne gê yanî hinek behwerî û ew çê bibe tevî wilo jî tevî erêkirina her du aliya jî li ser vê projeyê yanî a enekesê jî û a peyê de jî li ser gi ev proje erê dikin lê ji aliyê peyê de heta niha tu guhertin tu ew gavê ji bo avakirina behweriyê hîn nehatî kirin ya din ya gelekî gireng bi Fransa re tê got û bêj kirin rewşekî aram çê bibe xelkari bin vegerin yanî îro karîsetek li ser Kurdistana Sûriye heye di navbera heysit heta nehsit hezar Kurd di van 6 salê dawî de derketine û peranî jî ji ber kiryarên rêveberiyê derketin rêveberiya peyê de di deverê de kek İbrahîm her duhî di bernameya Rojev de birêz Şaxoz Hesen hevserokê peyê de beşdarî kir da destnîşan kirin ku wekî peyê de li destpêşxeriya Fransa bi çavekî giringî temaşe dikin heta daxwaza berdewamiya vê destpêşxeriyê dikin ev helbesta ku jaliyê peyê de ve ku bi giringî û erê kirin pejirandin ev destpêşxerî tê bi nav kirin hûn çawa de nirxîn wekî enekese ku peyê de helbestekî wisa destnîşan belê yanî aniha ji ber gelekî giring ev rewş ji peyê der gelekî giring ji ber wilo jî divê ne bi gotinê bêgotin divê karek jê re bêkirin yanî ji ber yanî rewş ber bi çareserkirina siyasî diçe û yanî Fransa yan Amerîka dixwazin gê mesedê jî di nav proja siyasî Sûrî keve û ew cî jêrtine heta niha nikare cê xwe wî deverê de bigire ew dewlet dibînin yek ji wê çareseriyê gil hevhatinekî Kurdî hebe li hevhatinekî Kurdî bi gotinê çê nabe bi rastî gelek xerabî hatî kirin gelek zilm hatî kirin gelek xerakirin hatî kirin gelek xelkê deverê hatine peneber kirin îja ji bilî girtinê û dûrxistinê û ew karana divê behwerî çê bibe û divê peyê de heşkere bêje ez amade me gê xelk vegerin devera xwe û karê xwe bikin û di pêşerojê de hilbijartinin dîmokratî çê bibin ji bo rêveberiya vê deverê
ئیژا ئەرێکردن باشە بگوتنێ باشێ لێ ئەم بهێوینە ئەو گوتن تێکەوێ وارێ پێکانی نێدە کێک ئیبراهیم پەیوەندیên یەکسەر دیالۆگێکی یەکسەر di navbeyna enekese peyê û Fransa de ku Rûdayî heye û mümkün e ku ev destpêşxerî bi diyaloga her sê aliyan berdewam bike. destpêkiriyê yanî ew danûstendin destpêkiriyê lê wekî me got hîn yanî hêdî hêdî bi rêve diçe yanî tu berhemê xwe heta niha nedaye em bihêvînin pêşerojê de berhemekî baş hebe divê tercemeyî li ser erdê bêkirin. Kêk İbrahîm her wiha di herêmê de aloziyekî gotî jiyandin heye di navbêna Tirkiye di navbêna Amerîka û Îranê de herî davî Serok Trump jî destnîşan kir ku 1500 serbazîn din jî dê bo herêmê bên rêkirin. Hêlo ev aloziya got herêmê de tê jiyandin. Ti bandora xwe li Rojavayê Kurdistanê heye wekî enekese xwendina we ya vê rewşê çi ye? Îme yanî ev rewşa gil deverê tê kirin bêguman yanî dunya tev de çavê dunyayê tev dî li serê me tersîk me heye yanî heta niha Kurd gelek qurbanî danîne aniha wekî bihna projeyekî tê yepheke bi kar bê anîn yanî ji xwe Tirkiye qebûl nake li ser sînorê wê bê şerê li hember Daişê jî gelekî bi dawît hat berbidawiyê hat yanî aniha şerekî wilo gê xelkê me Kurd qurbaniyal deverek dideynin yanî li ser sînorê Sûriye Iraqê ji meyedîn heta tenef gê car dib hezara xortê me li wê derê bibin qurbanî yanî di nav nakokiyê navdewletî de û bêyî garantîk ji mafê milletê Kurd re hebe ji bêyî bazarek bi Kurdar bêkirin û dewlet bên razî kirin dewletek li vir bê razî kirin yek li vir bê razî kirin û dawî jî xortê Kurda bibin qurbanî ew tiştekî Baş e giringiya wê yekêkeke İbrahîm ku nêzîkahiya Kurdî pêk were di navbêna peyê de û enekese de û enekese bikaribe bir ya diyalogê li ser mêzê van bîrûrayên xwe di mêza diyalogê de li gel peyê de qise bike got Kurd bi hev û dûre di roja îro de di bereyekî de cih bigirin gelû di van alozîn herêmê de dê zêdetir nidibir ji wendiya neteweyî ya Kurdî de belê bes heta niha nerînê me siyasî gelekî dûrî heve gelekî jî yanî dûrbûnek di nav nerînê siyasî yê enekese û yê peyê de hene û ew nerînana îja cudanê ji nerînê hemî Sûriya yanî û ji ê dewletê herêmê ve û ji ê yanî derdora Sûriyê ve divê lêvegerekî xurt li siyaseta peyê de bêkirin gê dikaribin di projeyê xwe yî Kurdî Sûrî de karekî bikin yanî hem wek Sûrî hem jî wek Kurdistana Sûriyê karek ji bo wê bêkirin lê ev siyaseta yekîtiya gelan û biratiya gelan û ev tiştên wek bê yanî wek nêzîkî şuiyetê û ew deverê umemiyetê û ew henekî divê dema teng de nema tiştekî ji bo milletê Kurd dike yanî lêvegerekî siyasî bi lez divê gi projeyek ji boî Kurdistana Sûrî ji aliyê peyê de divê danîn bi dehê mutemerata li Qamiş û Amûdê û Dêrikê û Rûmêlan çê dibe û xelkekî erebekî wek xwe tîne behsa Kurdan nake lê em di meydanekê de wek enekesê di nav xelkekî de berê şûî bûn berê Be'sî bûn Nasirî bûn Exwanil Mislimîn bûn yanî xwedî meşruعê siyasî dûrî me jî lê gavin gelekî mezin û gelek dîkumentê giring ji bo çareseriya mafê milletê Kurd di Sûriyê de û pêşeroja Sûriyê de destûra Sûriyê de me gavin mezin avêtine di wextekî de gê Kurd îja hatine naskirin li cem xelkê û ihtilala erdê xelkê dikin û erdê xelkê û ketine dêrê de û ketine Reqa de û ketine Minbicê de û ketine yanî erdê xelkê birine tevî giş xortê me bûne qurbanî û şehîd bûne Belê spas İbrahîm biro endamê komîteya pêwendiyên derveyê enekese tu ku mêvanê me stûdyoyê spas kak Cemal memnun
تماشاوانین هێژا ویاوایی ئەم هاتن داویا بەرنمەیە ڕۆژهێوایی ڕۆ حتا بەرنمەیەک بنا ڕۆژە